sithokoza ukuthi sikhulume nawe kwi-channel kama kuphasoning sicela ukuthi ukubalekile nokufanele ngabe ukulike ukusubscribe kwi-channel ama-video kakhona la ngaphezulu kwe-1000 ukuthi ungakwazi ukuthi ubukele uphinde ubuka amanye amaningi igama kuphasoning sicela ke ukuthi uphinde ube ilunga le-channel sibekudaba olukanombulelo Mgwaba 581 uthi ayibosi makade nangiphupha umuntu ongesiye wasekhaya ngicela ukudla cela ke ecela ngimphekele ukudla la kulento yokucela ukudla ungacela umuntu esikhathi ngaba umuntu ongamazi esichaza ecela ukudla kwesisikhathi ngaba umuntu omaziyo kwesisikhathi ngacela umthekele ukudla kwesisikhathi ngacela umphekele kwesikhathi ngacela umphakele kodwa imini yakhona ngaba simila ngoba ukudla okubalekile yabo. So number 1 sithi noma ukupha umuntu ukupha oluhluma ekucela ukudla lokho shuthi kunomuntu empilweni yakho odinga usizo ukwesekwa noma ukwelekelelwa ngeinsiza zokuphila. uGenesis 47:15 uthi ke Genesis 47:15 uthi ke isiphelile imali ezweni laseGibhithe nasezweni laseKhanani bongeke baseGibhithe beza kuJoseph bathi ke siphe ukudla siya kufelani phambi kwakho na ngokuba kisiphelile imali. Number 2 uma upha umuntu kupha oluhle futhi uma ecela ukudla lusho ukuthi kufanele unakekele abantu abasonele nawe futhi ubasize uma beswele. Amakhosi okuqala chapter 17:10 wayesesuka waya ke-Safarati ayesefika esangweni lomuzi bheka umfelokazi wayesecakasha khona wambiza wathi ake ungilethele ke ingcosana yamanzi ezitsheni ngiphuze. 11 esasuka walanda wambiza wathi ke akungilethele locizi lesinkwa esadleni sakho. Number 3 uma futhi umuntu upha oluhluma ecela ukudla lungabe lusho ukuthi mhlawumbe kunesibusiso ngadlo sithole emadozane qhubeka nokwenza okuhle khona uNkulunkulu azokubusisa ngakho. uGenesis 27:44 ungilungisele isilovela engisithandayo usilethe kimi uba ke ngidle umphefumulo wami ukubusise ngingakafi. Number 4 uma upha umuntu ukupha wesithatha njengolubi kwesinye isikhathi uma umuntu ecela ukudla lungasho ngizeka kunomuntu ononya nomlolo mahobholo okungeneliseki ozofuna imali yakho ozofuna ibonus ozofuna umhlombulo noma uzofuna isabelo sefa lakho. Amahubo 78:18 bamlinga uNkulunkulu enhlizweni yabo ngokucela ukudla abakufisayo. Number 5 uma upha umuntu kupha oluhle uma ecela ukudla lungabe lichaze nje umsebenzi wezidalwa osanda kwenza uthi wamukelekile uma umnikile ukudla futhi wakudla lo muntu. Number 6 uma upha umuntu kupha oluhle uma ecela ukudla lungabe lichaze ukuthi uma kunomsebenzi wesintu ohlelo ukwenza idalwa seziwulinde ngabofu ungasapholisa masekusala usuwenza ungasawuhlehlisi. Number 7 uma upha umuntu upha oluhle uma ecela ukudla lungasho ukuthi mhlawumbe sekunesikhathi eside ungasenzi isithebe futhi siyadingeka kakhulu futhi uPaul ngavela ukuthi silesikhathi kwagcina ukwenza umsebenzi wesintu esikhulu noma kunomsebenzi wesintu ufuna uwenze ngokuphuthuma. Siyabonga.